Kunas hermano Kristkama uyatiñasa qillqata akachakan akamsiwa kapeniyo hermanos tatitun arunakap kananchinya takik sum pantalon na huwai kata sinyata ini hinatana kula kita na sumpayarok atip kanya babuniwa sumpayarok hermanot ikna kayanya buniwa disipulado kau harfal jatimpuna tak pas lugar disipulado ora sa Kristanua mai manuhai macak mantaliha akan bisa meyakini pastor akan macak hermano irfan cakap tewa semarga macam saya alaikum saja pastor ki hak awin menapta awin sapitya kunasa tikma macak irmano ma khilas kulakas bolini iglesia roha ma khilat ma khilat kulakas irfaniha uka irman irfan uka akhai tokon bawa pakhiu siu bawa apostol Pablo siwa nayak usul war khamawarat sariksa bawa cenyatak almanak sihai ukan nayak sajat nayak walqin jadira sarakpi ladana usul jadira asunombre nayak wal kahilatanak pastor lagojas Bolivia ya Indonesia nak awan sadana asunombre abe entonces cakar manos ukawa kunasa te cabeza ya kuliah kita nak mana gaya tipta kunasa te mawa wita puri diha angko bawa jastan ha ukara tu khamak liu to wa ikhtar kharga yatim ai che hakan che bawa chua ismau angko tapi bunga masabe hal kombilur dan macam kita nak kape iglesia rofcha tapi Turki itu ya, wawah nasi wawah kita, niu tu wawah kita ni, haniu misi tanti, haniu kanta jadi ceriat tanti, haniu wilayah jadi tanti, haniu bikin sarita, haniu kasuma kerafu kita, bukan lagi akar pada. Mai huma kirpan staka, tapi tu wawah kirpan staka, huma Indonesia kita ya staka, huma akhir tu pun wawah makiwa. Tapi itu saya disilatanaga maal bukannya deha pernah upih corona sansa disilatanaga kami sama gloria a Dios entonces juga selalu kamacha kalau yatichenya saya disipul bukan disipulnya saya yatichenya sawa kun khamas kantanya apa kun khamas urasinya apa ini saya kuno dan ukau pali terlimpul ukau ternak nak wampin lipsna urasaha senyali uka ma uthi akan uthi sana uthi tortuga tak tadi aja tortuga kati patar kunanisa kapal uka kapal suka ma sidup khawariksa haja tortuga nakal sen uka mai auto te takin udah sapurin sariksia celugan ini kan auto tortuga ka kusuka mai auto ikut kap ekip bayu tasih mangkat auto ko kata dum rasa sih berani rasa sih baik itu jauh ke dulu ka hawali nole ko na ka pape hak salamar ko na ka rujuman ka labar ko na ka ko na icha ka jinan ko jo lagu tipika kan bukan ada senyan ka lima salita uke nole hari kita dia mundir kai salsta labar ko nole kita gina magnole ukana kamu kira tortuga uka hatsa tortuga naka maik au nika kota tayaruha ayam ali hatawaya pika uka tortuga naka hadin pinyo mayam bisa wawa naka pulika sinu kime haniu nyunyui kit pubikam haniu nyunyui kiti wakam hansin tisinyaliwa uka tortuga naka kaunaroi maik apa tausuk kerkum khat kol kau narawai ukat ada pim khatawai ka aja cimpi aja tutu sarkhar ki otaro irfan aktif sarkhar bawa kami atas asuno hombre amin sama gloria a Dios itu nasa di bawah ka ayuir ka kami istighwali manakah nois ka ciuci ka ayuir ukam ayuir orang mangkat tu ka Hiskatur tuwa na kahay, han mamikan anaw kini,
Ay, puira, kata tuti wajah kamu saja lagi. Hama cinaka. Uka sibuin, uka nagote, puri tordu mana gerbang karas. Hati pini kita arpate suskip. Ora sa hal kematan. Tadi tu mal kapal. Aceh turtu gerak, warmi turtu gerak, taika turtu fikakan Indonesia kan. Mai macam karuka, ai taruko yang supaya kustaya skill. Hini hilatan akau kimasaka, kuiranya sa macako hilatan akar, Amin sabkatat kabaca kata. Asunom bre. Ukata kiti waktu itu nak kuader. Aquel barrio que dice Jesucristo yanta pasayanaka, ukat hermanos matrimonio con jamás acasiyanaka, identifica, testifica yataki, predica yataki, wali subia ticabina kuti, ya? Pastor betul ya. Wala kiu kamarias buka yati abim cak ayan, begitu rasanya cak kita pasti. Allah bacaan kiri Dios kata. Akau rasa wasat tatai markam tai pinikat asla. Kuman sumaruna kami ternyata. Yanap itai tatai akau runa amam curita. Yatinya mawarhat alita. Akau nak kabaru suka barak papito yanap terakhir. Cui mana kapis ares. Gracias Señor Jesús. Gracias Padre Santo. Hachamos así Dios aquí. Gracias Señor Jesús. Amén. Amén. Fuerte aplauso a Cristo. Gracias Señor. Gloria a Dios. Tatito naruna kapaya tinyaka wali importante. Amén. Tadi tu daruna kapaksi hermanos, kiwasa takiha miskit si bangsa bukapi ya. Tadi tu daruna bakasiwa kiwasa takiha halkin umkha. Hadiu siwa tuksan dan tujo bukabaki sinos impurumkha halkin Amin. Tadi tu daruna baka bijayataki. Hantu kuski akan tadi itu narubah Biblia siwa walik aman. Amin sabkama gloria a Dios. Hakiro hermanos cuy mana kabroh lek khiu siwa martil kumpkama. Mana kau nikah cerita teko bari nuna klora ki ukasanya ni cuki yamayen junti janaka mai uka ninaroh parinte apni khalicha. Ukat hermanos mayum kisah dari kajabi ukum unkuki as takiru sum artu kuyo peknore hal kamau tatitu narupa. Kumana kahwal bi punta taja sipta pastor charman predik kiwasai pos predik kasih kata no gila tanah jasiati kasih kumana kasih ta sipta ya. Aman ta sipta akai tu punka mau kamperu nista abhama supaya haniu mana kar fasil lang tayap kata ti haniu fasil mana karuha tentación hujar kuriam kata. Sisa das kerja sakit. Humaro ikir pura tu merasa kembal hari dan kat ikir puri merasa no. Harun tay monap itu. Wednesday pastor. Entonces hermanos haid ayamam. Ya, nayak ka kujawan baru kahon tu lugar hermanos kuide cosa besar. Uka ukir na kaka chiskiti no uka karna bola chiskiti ha. Hal bola ikir na kamu chis ya asla. No? A su nombre. Ukam Loresis menapta kami Lore. Tinggi kata, kau kami sampai sabda. Pastor mereka hermanos wali tapi tidak mereka tetap. Ya, kumana karcure tak. Ma licin wakam. Wali kini. Licin wakam. Wakam kalau hermanos minus kaki terlihat. Tan fikir kam. Hal como manaka umuke apanyam pastor naka asno bre naya hermanos busi markam nyunyuri mami takat kotim kapasku asno bre kita puliwa busi markam
kamo mamita ka yuyuitun na yan. Sulika kinakak pamaranihan na yak pusimaran yuyus ka kita. Lakan pach yung kalyak pantalon pach. Kunats mamita ka yuyuitun tu kamka. Kunala ikote hermanos na yak waling munat hilil yokan. Na yan hilil na kakak kimsaliw yung kalyak hiwataina. Na yan hermano wal pipa mito ka kuirituto mamita kas. Hasta lichu maituto. Hermano hanita tinulika hanita kami takciya kaya mayon kan guay nakata hampat yun man karmis sutwan hacak mo yung fitut wali monata ukat nayak sandiat alah pacaukin suali monata akawrakin aukikan suali monata su nombre nayak hermanos amtaspi umalakak hermanos ukama umalakak amoyap kanyang Kunasa teknayak yokaya pusimarani tu kak nyus sabe lakan pacha sabe yokaya sti abiro en kapuni pusimar kak yokaya ni lalu si kalkat kai hachas kam koyas asuno hombre mana kak yokaya pusimar kam nai kama para kisbanaya ukat manam tas tiakam mamita kak hermano sinipi cukai marksara anaka chokana ka to krita ka kota ta chajuana ka hermano suka kaunana mamita papito ka absurd tuturana ka no uka ali kile sar asnul kum kata uka ta kam sini mamita ka yo kale na kota kham na suma ta se pusimara yo kale chak ta bhai hota nyunyo na ya kham sukai na ka eka jui mamita nayan ka kupinur nayak jui surit mamita ka choy a su nombre amén ukat hermanos mamita sarawak chukai woroha mauro chakata pauro chakata miyal kit ka warar kwar warar chikancha kunasa tek puri nikha mamita ka al chukayut puri nikha lapasan puri ni hermanos asnur kum kata tan apa nih pokok kuna iman ala sinik marka kita no arusana na ya khani pokok monk ni kums na ya kums monk ha lunyo mamita ka kirman amta suma to mira santa mamita ka kiwa ipi tati turiyo pa ikas kam asa kiwir tati ba usun to isko ukam maisin tati to anyo na ya ka Yuk carusa tul carusa na yaka teko suimung tati tamu susuk minapas kita kuma paswai mari sukar ko a su nombre chaksas kaya piu kamawa uka chukayon puri ni khilata kunya kita naka yasta mamita rokna hanyo asnur tikka mamita chuchu mamita jumpa pa moi tatri ya cucu lapsu sini cucu hermanos mamita cucu bapak urung kim suruh kun kamas jangan menit iu keras ke naya kunci kali kamau hubukon sini asu nombre hal kumati pastor naka dek ur preparas di yatra uka mamita kamwal kali sini naya hermanos mai nyujurai kai ini cina kakak pemilagar ya as amkhain ka benil kilura asu nombre pero kunasa tatitun nyunyupa tatitun lichibaha akakai kunasa tatituna uka piwasak wal nyunyunyas yatinya sa wali importante Siyahuni kanya ni bikila tanaka akaja kami hermanos akan Mateo 4:1 kita kita siya tatito na nagapita na pangsiya kunas parlisto ko kanina tanaka parlisto ba Jesucristo pe hermanos subaya piu yanta sitaina humati yatta na yatta tatito na rupa sa sina Mateo 12 akakapasti mayata tu kabayan kam abilita niya na kamsil Oka kipasti akayoka isusarua basararu irbana ukan subayana yang tatanya patake Isusasti uka baca hamang atawasar nakana pusitunka urumpi pusitunka arunam ukasti mangkatau kaya sirakina supayasti
Ukapachaja hakacha sirakilwa Jesusaro yantanyataki akamsasa. Supaya kamachata inasa. Ani tintip mira. Wala mana katintip kanya. Siba ukapachaja hakacha sirakilwa Jesusaro yantanyataki. Supaya kamachata inasa. Jesusat supaya takatainak supaya Jesusat hakacha sitainak. Wala mo yung kata. Hani hermanos Jesusat supaya takisat katalik. Dia tersengaja untuk tayo. Ukat sutipak sa supaya ka tentador. Akam kayo trangkasig sa manutang siya hermano. Sanyan sangkadigas. Ya, layak iskawa con hermanos colegio señala no, kuna sa tika colegio no wasi nate ke kuila mete señala ya tepta tu mana kanicha, no? Wala kata trang aja ka. Liuno kan, no? Uksan moni tentador sangkal supaya wa taki turo supaya kita besar taki. Wala boleh sih. Wali bandido supaya. Ya, a su nombre. Ya, sudah ukat akam sasa. Humatih diusan yo kapasta ka ukaha aka kalanakaluha antaro tukuya kam sa tayo nasa kung tukuya sa tayo nasa Jesusasti kumaruha sarakinwa isto kamcha diusan alubarha kilkatawa haniwa hakika anta sa pampiki hakariti hanukasti taki kunatih diusan Diosa siski ukaru na kampiha hakarakhi. Supayasti ukaru konyo Jerusalem markarua irpan. Purisinsti templo patharu irpsurakina isarakinwa. Humatih Diosan yokapas tukaha akapatata hakoktam. Diosan arupasti siwa. Diosan ang kinapaluwa kita ini kumaru unikanyataki ampara pampisti katukara kita mua. Kayu manaka hanuka halampi usujasinya bataki sasa. Jesusas di ukaruf salwa diusana rupaha kilkatarakiwa haliwa tatitu diusamaru yang atati sasa. Supaya stibayang piukuba Jesus aruha irparakina mahaja kono patar ukasti unyas ayarakinwa taki barkanaka kuna sumak kitiha ukanaka kuna haja kacanaka kitiha ukanaksa ukasti sarwa taki akanakwa churama kumatiha kilta sisin nayaro yupa ichitata ukaka Ukspachasti Jesusa hasalwa sarakita nayata supaya diosana rupasti kil katawa tatito diosa marukiu yupaijata hupa samarukiwa servita sasa supaya uka pasatatha sarawai kalwa ukasti angkila nakau hutasin Jesusaru servitana su nombre. Amin. Humahin kaperi usara tayo tidur. Kamsa sa sakaja sila inaka. Humadeka. Diyosan wawapas taka. Agar kalha kunat tukuyong sa tayo nasa. Kasuya sinya yung monarca. Entonces, si Bikila Tanaka, akanyang kasupayak tatituruwa takir saratayin. Tatituruwa hikatir saratain. Wala mo yasinyan hilanak kuya kita naka. Sabes niyang kasupayak si pikunasa tikiwasaka tatitun takipar makatawaiktan ka hilatanaka haniu pasil antut kistuti. Haniu pasil di kistuti. Hupak moyu jaski usara kisa. Hiwasan cuy masaka tatito komachawai khit hanis komachawai khit sumabila pampiriya ustanu karatuka komachawai khiwa pero nyang kasupayak alis payati katasin ka ukanakan muyujas akaut kama pichu imasak tatito sumpin suayak sikai sumabila pampir kachas tawayu sum komaro tukuya esto anicha cuánto dice gloria a Dios pero
Pedro nyanka supaya alis payataka haniwa upak fasila hikatas kitu kama asarnak taki khai haniwa upak wasat antu kasikut aninya taki haniwa fasil antut kistuti wasaro y humagiatim akaura kentatito usko esto kiwasaroja supayampi nut asinyataki supayaro takatanyataki iglesia hermanos tatitun marca paja supayampi no asinyataki tatitun ejército pau soldado na kapatan kilatanaka amén sabhama gloria a Dios. Y aquí para que cuya que naga como hasik como chpin como hasik pega halakt kaspas nyunyu kam chpin ampa loktanyane wali tatito sum kerchin kata nyunyu amen sabhama gloria a Dios a su nombre hani como hasik kata chechena que como hasik kolki aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ampara la yo pero lokta sinyane porque tatito na rupa si Moises saka alaya rampar lokta sa orasitan kolyo patan hanicha ukat atip katainak mas secreto utkik ampar alaya lokta sa penyo amen gloria a Dios orasinya skilatan na kolyo kitanak amen sabkamaya eso al como trabajiñas aleluya ukat tatito kunham suparoja sanyani sai katataina haniwa akumpi haniwa takimpi hanikaya kunampis biblianja tatito sataina hermanos escrito está sanimoniwa hermano kel katawa amoya pramcha tatito hermanos ukatim porja haniu kiwaskam biblia ni kanti stasip kistati kiwasana kasuma biblia na kautkisto biblia kauka libro nisa. Ya, pregunta del examen, Mari, tu catara kumana kachanchulero naka. A su nombre. Ya, tunka sokta tunka libro. Ya, Antiguo Testamento kauka libro nisa 39, machakasti patunka pakal con libro. Ukantak pachaka sokta tunka. Y Antiguo Testamento que el catanua Jesucristo janira caoraquero por incatano ca tiempo que tiene que el catainaja profeta nak amén sabjama y gloria a Dios a su nombre y Jesucristo ja suma y atina Antiguo Testamento kunasate supayak satainaja acá kalhat antar tukuyam satainaja Cristo ha textum piwa kutayataina supaya roksataina wa haniwa hakeja antampiki kel katawa escrito está a su nombre a caro escrito está sabhamcha ora sawal pantkastan yakip kulekanaka haniu tatito naru par kampala yattan kel kataw akajakan akamsiu yakipan nakaka samkaru ki arkap char qol samkas asnum pi khay samkas tha hiwasa samkana karar kana kaskanya sati hanu ka tatito naru par kamach urasa tatito wali important samchurga hani sapur samchur kristan ay anum pi samkas luntata pachawa hiwasa hermano Cristo jamau yatiñasa kel katawa akachakan akamsiwa yaki para ka sentimiento que arca para sienta kam sinto con sentimiento ora sa hermanos ora sta te churera kis papi pero hila padir o kam sintstrai haniwa sentimiento samkas taki con asa tatitun arupa mirtatanya pawa a su nombre kunasa tatito norupiatinya tatit Jesucristo jamaja supayaroja kuspini chakanya nek akaito con ja kumpuno kayanya niwa ma hermano que ni cari katas kita anha pastor orcosti so mensajisti sipi está todo kabur mensaje akan utipi ist apritia
Nayak hermanos campesinos ta kawaki lugaran markan chikay colegio kawaki no de soru kachaki chiwaki. Nayak pampana pillo tarakumpita wakimpito ka pampa hawir pam sa to chikan pampan nasirito kat pampagit nayak. Amén. A su nombre. Haniu markan kirikti. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Kunasa teknayaha. Iskul papito kak nayaro kititan ha. Asharanya yani campesino na kasun Castellan pala impurtan teknove. No amp senyani pantkastan pantkastan kamano. Hasta claro sirpi. Ma chikut kan nayaro. Ista precia. Teodoro Limachi setan sutipa. Nyang kasutipa orko. Ukayet kaukerus mo khakibeni no khakibeni ukat orko sabkhana. Nayaro no kharaki kitoya. Mata kayo kalkunartas muy punta quintito por acá hasta tacha respeta tapeni pa mamara ukan kipa maran hermanos y hasta acá mais nayaka acá orco jukata acá campesino wana kar hachay abusive orco walpin unchok takam hanit nayak kar punta y gargista kanyaturna Okatu kamara hualpin alimentas tra sumaki sonak lichinaka choka hermanos choka kaunanak mankantu batidunako maran orkompi no tasija a su nombre kaukani same sapta kabel hal kama bich amanja sinyasa tatituna rupampi supaya te khumaro khalla kisita musumbe hachaitama yantana kampiha tatituna rupa uchamani cha ista prichau kata khipa marah purin khipi ya sta escuela kalkhiu cha urkora kamar nu khapuniu nu khawkara kuna pinu katake istitai ya sta ukat mauru khistha urko takin respita tapeninwa supaya kampeninwa ya takin escuela respita tapena ani pinekite super sai kata impurkanti ukat hermanos recreun pi las 12 uno señataki recreuna hoy día te desafío orco churnuta señani orco jualico si se jacais que eucaliptos nayaruma katetas patista ya está hermanos ya está ukat hermanos escuela tukuyo vallejo tamche hermano Freddy escuela tukuyo ukat ya está tukuyo chachpini hasta uka forma señora que no ve uncho que se tolva como uncho que se chachpini uncho que se hichur humakit naya kecha nasabil unpia señane ya está escuela tukuyo pungut hasta kuchkama kuchino va a ser un taptate anicha como chelmos misot ma akam jiwa pasti tu kutkan umau halasonukan chelmos hotamai chelmita chuel como chelmos a su nombre ya está guarda por la susipta está khamcha nayakuna man kantatatsa chalwa man kantata chokan kauna nakapa man kantata wakalichi hermanos umantrid nayaha hermanos nayah pusimar kam nyunyuris khainobi chawakaro ki paskhrit hachartuka ya wakaro herman hanino arli chawasin sino chika komant khrit khali loyat urqum no sinyachi khai a su nombre kaukanis gloria a Dios sabta aleluya halu kama piwaki jasinya sahnyang kasupaya takikha chuy Humate iglesia ni kiskat, lak ansaskat, ekat isiskat, harapat isiskat. Hermanos, hanatint kata teja, tojo kipiniskat, o mau kamperunista ya pama, su nombre. Ukat sipikila tanakista pritsia, ukat hermanos mi subtra, hubo una erakat, de ito kajakat sansa ito kas. Nin kama peniu maltat khatur kon akupha. Hali kama pinu sipkhan. Ukat may malta ito chuy makaw mo'y timpu kipito. Hallelujah. Nayaka lichi umantata. Wal konsata sa chokak aunanak mangkantata. Lichi mangkantat umantata. Kusast kay chaka. Orko sansa istocho. Mo'y chuy makaw. May hermanos na irchinta pesin. Walpin kamapin yung hayapin yung nawasip. Chakun tarakit na yachag. Ultimo atip kawait. Orko. Ya basta si tú ya está, vos ganas, basta, ya está. Roas que tú, takis kun.
halkam luran tatito sopayam pejilatanaka ukat kiparo jorkoja hani hermanos kuintata jant escuelan hitijan sorkoja naya orkoja a su nombre kaukanis gloria a Dios aptajilatanaka supaya roh maltaya nya mapuniwa supaya roh atip kanya mapuniwa supaya roh hermanut ikna kaya nya mapuniwa haleluya apostol Pablo siwa haniuna yaha akam tayarok lik sibi ta Pablo nuwa siriketano supaya ampeja nayaha waktaya pun supaya roh urasa parupini lugar apa pincur sipi awir hakero hermanos kaukats lik intak tanti kunas muksia dorna ka hermano ka angpin takap ka angpin akachakat nobe hanuko pekpin hani kayud lik epkite hani chilatanaka supaya roh waktaya sapuniwa lugar apa amin sab khamay gloria a Dios atip kirinya sao amin sab khamaya. Entonces supaya hermanos makatataina tatito kunampi satip kataina ka escrito está que el katawa ukatuali importante texto naka yatiñasa. Pastora, Camsis San Juan 3:16. De tal manera Dios amó al mundo y dio a su Hijo unigénito. Eso. Hal como yatiñas memoriata. Naya hermanos walpin admirast akamaran hermanos día de la madre lorapto gat concurso lorap kaukir kuya katek piskatun texto repitane khaymarat kha hochator tu ke ukat hermano kitis kuiksune han kuintat ma kuya kakama pinasar nakiri asanyani hakawar mekyatis patis kun haniwa hurun picha kaziat kit sasal kom senya khamas papi pero mai makatani khatix repitik mai apa yakim sa pusi peska sohta pakal kim sa kalko patun kim sa tungka peska tungka sohta tungka pakal tungka monas kektat pastora situ ali a su nombre kau kamara sumaki iglesia khta khaber Yaki pada kahtun kamar ni patik san repetin yat kit supaya kusteas que benita mumarok tatito hermanos textum piwa supaya roja luch katatain o campeonik katain amen sab khamaya. ¿Cuántos dice gloria a Dios? A su nombre. Amén o amén. Kau kanis gloria a Dios aptakilatanak. Ya hermanos supaya Satanás se presenta como ángel de luz. Acá Corinto libro 11:14 kuchakan sipi. Nyangka supaya haniu makat kata dumarian tanya takiha hoj awakhrani. Hani akam makat kata ukatara kumaku kam supaya takas kata kam. Kau kirik supaya swakhrani rik kum pastor ungista yawai kau kan kisa. Haniwa. Acá jak libro Pablo siwa supaya wali bandido punewa. Hani upa ko kamo chawakhrani wichilon hacha siluna kanumart hutam cha ho tamang kantam huma fasil khai amoya sita hani ukam yang kasupaya khumar makat katante sino si istapisiu sipi masumakiro huma nakakan unkaptat pastor nakak orasaka yakip warmina kam irpasiri uthiti Utiyo no? Nanakan makawak pasarakipi. Urasak supayak utipi matawak toko suma. Hanipi pastora sunsu pastora kamu ya sekitika. Siyoy. Kamisak pastora. Hilanaka. Hanis pastora urasaka ma hilaru. Ma kulyakar iglesia ipin ukamapi. Hanipi ukatawa kuka chachaha ho diablo kamprino hacha wakrana kanni mangkanta ma hutoma amuyas na kaya haniwa hiwaki mag sumarumpi makati supayaka sumarumpi sumakit istapisi si unyang kasupayaka a su nombre wala muyasita a su nombre. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Supayaka nukaha han sexo opuesto señal warmicha chatut keja ora sa kol kitoki hutija
Biblia sita nicha. Biblia hermano siu yaki pana kaka. Kol kemoni ni nakasiu hiuta yasip tiyaw si manak hiuta yasip khiwa. Ashan wali negosyo nakar puri kukai na nak apna kaphi. Hanu kakay hermano kontrabanto kunay mananaka. No? A su nombre. Kol kelaico. Ya, haniu hermano supaya presentas kita hermano kam hanwalina kam hiwa kiwa mukiche istua. Pero hiwasak amoy asinyasawa. Akajakan hermanos tatito kim sa texto repite tayo na supaya ratip kanya taki. Inyang kasupaya ka pa texto repite sitan pero pantkat chikat chikataki. Yaphatata. A su nombre. Salmo 91:11 repita tayo supaya Salmo 91:12 ukakyati tayo na. Tatito ka gustaya tayo kim sa teksto memoriata repita tayo na. Pero niyang kasupaya ka chikataki teksto na repite tayo na. Katara kumaksupay kam chikataki atis ka teksto na ka. Amen. Tatito pokat pa siya repita tayo na. Saka kan hermanos kiti saka ka kotara kumana kasas Papa Noel rekisa alne Papa Noel aksunas akadibu kita ya uskwa apostol Pablo sabkhata ya ni ukamakan tani kun kamachin kaya ni foto kit Pablo nakat apostol nakat pero ukak pi internet ukat hikatan akachakan pi sikista phamcha aka apostol Pablo ka hakor payarita no katim punyang kasupayan manta takinakal ka rato que venu chukso irita inak amén sab kamay cuánto dice gloria a Dios hermano Pablo ka ikna kayan supayan nakar chukso yan pi amén ukamuny kasin maini makao kakinakaw hupanaka Paulo kamauloran mo na pakatay nak Paulo kumaya kinaksiha fuera Satanás yang kasupayak misuayo kakit walikis pasila kisa y entonces mainia que nakaksipi aka humana kalit apkhata ka Hechos 19:15 ukachakan ya mainia que nakasatano he was a Paul kam tatitun sutip khan alitso na kinyan yang kasupayanaka ya a su nombre pero kakinakaka hanibi alitso puri katay na sinos nyang kasupayaw para atip khatayna ukat nyang kasupaya kam satana suka kinakaruka nyang ko ka hermanos han Paul kam orasiri han Paul kam tatito na ka piatiri ka uka kinaka hermanito na ka uka sanyani majak sanyana anu ka han takpas tatito katharat chuyman katharat tatito hermanos istap kam cha su nombre misum supaya claro sitano ha umas kalaytakis ko narakitas tahahaki akam sa tayo now Satanás conoce a Jesús conozco y sé quién es Pablo Satanás arsipi Jesucristo untotua kititaps Pablo yatiraktua humanakasti kunap haraktu manakasti wale ake mensaje yati kanyasa Jesucristo roja unto tu Satana supaya ka Pablo kitisuk yatiraktua aleluya a su nombre ukampik sanmunan pikilanak kuya kita naka sabes kunasa texija yo conozco a Pablo es una frase de valoración a la persona de Pablo. Se puede conocer sus fortalezas y debilidades de la persona cuando se ha enfrentado a él. A su nombre. Amén. Chaninkar orkut hay kuinta smakanicha. Antasiptati. Chaista pritcha. Ya sur korok tungka payan maranis tungka kimsan manu kaunu kawaitka. Chaknayak patung marani khato di sawadero hermanos ukahanit untkeya tatito rupha nayak kolki kana sinyata ke kontraband aksat lairak saran media sana kakakar tisu ki pinu soriri de kama as niya chanta to media sana kas isina kanyo chanta aduan pasanyata ki cha chalong ko pinu sar karit ukat akat sa istaphamcha aka or ko satakan ukat Teodoro Limachik aduanan pitrawa khatainak pas bukan nukta ukak cai stap kita
Camionot na ya saras kaya tu kopatan. Ukat urkoh makatanik. A ver, todos levantarse, sortap hamtak pachani, pampur sarakap kama. Ya está, o kama igual machupini makatanik. Ukat nayero hakachasing kita. A ver, vos qué estás llevando? Sesukat naya aruh ya tía urkoh. Urkoh, ¿qué te pasa? Amuki upakachakawai. Kunata. Porque orkom na yampik no tasiptay, malta yasiptay akunaka. Halu kamarakiwa. Hermanos Pablumpi, supayampija, malta yasipjatayna. Amén sabjamaya. A su nombre. Acá Hechos 14, 19 y 22 ukan parliwa. Mako teknyanka supaya judía noktokowa Pablo kalpin kupkayatan kalam niyo hiwaya pataina. Kalampi montun tat hermanos hiwatak no kaya pataina. Pero Pablo may hermanos talarasitana lakanaka kalanaka wir payatan may sartatan pekeshikata hasta wila kamakika ya kamar kar sarasin tatitun arunakap khanan cheskakin hilatanak kulakitanak supaya hermanos untan suma Pablo ro ukat satainaka conozco a Pablo, sé quién es Pablo. Naya histerismao supaya untan tumaru kuna kasta tatituno pats untama ora saha wal hermanos supaya hiwasat burlas isto ora saha hermanos anus achkitoha de salamas hapakiu la pasachuha hani usarhat iglesia chinini kharaksa chuy kamachisa kau kani supaya rimaltayan monah Paul Khama. Hermanos, pastor nak amanchen monapsma. Supaya roh hermanos, hiwasaha Pablo kamistik upkasin cicatrices. Supaya haita taynak pero tatito Pablompi Jesus ampika supaya roh irit irirakpi haita pkataynak akaito kunha. A su nombre. Walka pastor nak nakuintaweta algunos voluntariosos pahuaina nakaha mantan pastor nayak pastor ajmunta no ora sa khaniut trabaji khat khapkhiti negocio khat pastor ataki pachat ampi tatito khani mungkit fracasado naka pastor Unibisona aplas sakto pastor ataki tatito haus pachito hani ukat chanchuliro nak fracasado tatito mungkiti tatito khmuniwa Paul Khama supayampi nut asirinaka. A su nombre. Kau pastor na kau na hermanos. Pamar kim samarian khama apna kapkharakiu. Voy a renunciar. Utkarak pachakan anicha renunciarin kaka. Pollerudos. Pastores. Ma kulyakao siria kama. Waina kaya tu kakap nayak hermano patung kakimsan maraniu pastora takmantawait patung mara patung payan maruka. Ma hermana utkana tai kita hotirutam chakulyaka. Pastora siripe. Sinturunam kuspin duai katas tatidor khananja thalicha kata. Pastora sitai. Pastor. Humak sintu pantalon sumwai katasta. Pantalon sum tuai kata. Tatitun evangelio khananchenya taki. Tatitun evangelio khananchenya taki. Ukamsa sau thaliri. Ukat natakbul kamakin pi ukakulya kak burlas kitas pasukama. Patung kimsan waini to strayani ni esposa ni kiats. Chikapini anchit his hermanos an kamarani. Pakal pescatun ka pakal kon marani ka. Chikapini hermanos tatitun arunakap khananchenya taki sum pantalona huai kata sinyata en hilatana kula kitanak. Tatitunak arunakap khananchenya taki sa sumau pulirak cinta sinyatain. Haniulya itana kata kikit tatitun arunakap khananchenya ka. A su nombre. Pastor nakaro cambiati chiwaita. Karkatan karkata, mankatan markata.
Wainanak pastor. Ora sa soltero na ka, hermanos, convierte-se warm kun ora sa iglesia ni katawa. Pastor tayo waitan. Ukana ka na yaru mokocho wa pito kumo. Ha? Ukaw ni takli wa pito. Umakansas masukaratoka. Mamunat wa kamo makoyuasiata. Mamunat wa kamo makiglesia nukan hermano pastor uka hermanos irna kanya takiaticha siat uka mauro kip humor saito aye. Uka humakuentra. Ora saka sajkamay. Hani walikit sajkamaya. Pero valinti takita titun predika yaha. Uka kasta ita titok moneja. Ukat pi Apocalipsis libro 6 pachaja. Tatito Joaquías que waqtabi atip khirina kataki. Kuna kasta pastoratasa, kuna kasta hermanutasa, kuna kasta kulakatasa. Kun kamat sumak tatitun takipanwal sa itasita ka, kuna sa tiktatito naroon nakap chinunta chimamar sapinta yasita ka, ukaw sa itasita. Nayan markakan, wali markan tarikan, may marak hermano mus para pintua. Nayan mawan sa dautkan, nayan hermanos, niyatun kamarawan sarkayatu karu, unyikiru kawan sadaro. Estudio romantava et universidadaro. No? Hermanos, absuni kam título kam dirigin sarna kawaitan universidadana. Kutawait hermanos iglesia hukaniki. Ma hermanita. Sutipak Maria sat kamakini sumamtas. Hermana Maria con kamastas pastor bagi komtatito. Ma inihilata na kasti. Sarawai khapkhewa. Chacha masti ya khair manampir pasiwaik. Hermano rasa ukam pasarak pacawakan. Hermano pero hermanita ha chachas ya kawar mim saraski. Iglesias tukusuwaik. Iglesia roha akamalun tataman khatan equipo no kala pasiwak khatan marubak. Ukam pachasa saita takiski ukulakah. Hermano hubak sarantas kaki pastora. Nayak saras kakiwa lunta taka parlan sa pasispana chacha sawa ya kabar mim saras pana mainir mano naka saita suaipan pastor nayak tatitum saita siwa kaluarana. Aleluya. Kau kanis gloria a Dios sabta aleluya. Kuna sa tigura sa hacha parlan tutki walha ki iglesia ha hermano nakakibasar mungkis tu karato ki wasak arkan muntan tatituroha hani ukamanya pakiti tatilo hermano si wasaka aruna kapampiuch amancha sinyasa nyang katsu payak sanya bawa akam sasa Jesus arul tua iya terakto kitis Pablo kaha. Aleluya. A su nombre. Yang kasupaya husku mawalan sarkama. Ya kau kasta yau sabi paka pastorana. Akakila nakakulyakana. Hiwasak hermano tatito na rupang piu sapinta sinyasa. Ukatu aki si saranya iglesiaru. Ukatu aki si kilatanaka kamtan tachasinya. A su nombre. Amen samay. Saskayatwa. Wakisi wakam tanta chasinya naka. Humana kapean chidlik inta siptak. Kamistik po simaran nayak nyunyur kayat mamitar ha o kamo nyunyura siptak. Humana kamoyop tanawal kali chinit kaya. A su nombre. Chuchura ptati hanicha. Hupokon hanicha. Amen samaya. Pero ay churi aquí pa nakakasinti si Priya. Ay, chali ba unikanya sti, truch unchukisip kik, truch sunkani tani sunkani ko unchukisip. A su nombre. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y aquí pa nakakuch lang kaya sipki khanicha. Taha sipki uka kakayunha. Pero humanakalikinta sipta tani chilata nakula kita naka. A su nombre. Ukatani falta sinya sakit domingo. Tanta chabina kana. Hilatanaka.
Akawara kinha kolkisa korisa utasa tukusinikiwa. Tatituna rupa siwa, tatituna rupa ubinya yataki. Hiwasak alak pacar saranya takiwa kisah siskana. Hani hiwasak hermanos ukama, hiwasak sanya sekitira kakas, kuntim pirtiska, ukana kau tahanaka. Chaunis tayap khama. Tahate anu kalikicha. Acá chacan si Pablo instruye a Timoteo para ser buen ministro de Jesucristo. Leer y nutrirse con la palabra. Primera Timoteo 4:13, 4:6. Está pancha. Apóstol Pablo sataina upariana pirina kapar waina pastora nakaroh. Humana kaha sipi lungkop tap hanyamau. A su nombre lungkop tanya. Haniwa likiptanya. Cuy, likiptanya ka yakawa lungkop amani. A su nombre likija kuchkam barato que misue jaspa. Pero acá hay kirsis lorine kaha unikap hamcha kun kamas kututu paka. Gustavo kaya? A su nombre si pi Pablo ka waina pastora roh satay napi. Isap hamcha waina pastora roh. Humak si pi tatitu naru nakapampi humak amantanyam satay napi. Amen. A su nombre. Y kunasatik makilataka makulakas atención ang piglisian. Isap hitya akakil kasirine kapinikusah. A su nombre. Chahumasanak pachatay laki sanak pachatay chahankil kasiristi asin luririk na yasti. Aka chachiktawa ko chupas nairo irporoito piskam boitusti. No. Ukata que pichak televisión uti, ukata que pi grabación uti, ukata que pichaka hermanos radio uti. Wali sum canta ya hermano Friedrich, hermana Sufian be utapan na yakor pachatas. Awis harakidat kau khansik tu tumana ka kapas utapas ma ikmachi rugar choy. Cuánto dice gloria a Dios. Alabanza na tu kayasisk. Ukampiuch amanta yasa. A ver, saprit manakaha. Choy saprita. Kunasa tehiwasak ubika. Ansuaik tanuyurukat pastulugarana kariwasa anok tanukanha. Ukantich amantik uyun chamanti. Kaukan sisanti. Kaukan ubika alimentasik. Ha? Aplazado. Humasti. Kaukan ubika likinti. Pastun pini, aniwa. A ver, humasita. Kun khams likintu yuna. Canasi, eso. Ya, premio a este hermano, premio. Uyuna. Es. ¿Cuánto dice gloria a Dios? A su nombre. Humanakak pinsap taubikaka. Kunasateh pastora naktanukan likin sasin. Haleo kamakite. Ukan aptapiki uyau tapiki uyau aptapi. Pura karo pokanti. May uyor purintika. Arumak iktasi kont kam saja sa. Hiptasi. May hiptasi kata hok anju. Paru mantai. A su nombre. Saya tiptat kau kan subikak likinti. Oyuna. Uru hap tapikiwa, yau tapikiwa. Oyuna. Halu kama be ka kulika nakak. Humana ka ap tapip khaktan chitorasa. Yau tapip ta kusta tatino. Utur poresin kha chachampiu parlanya. Benaber achachi benaber hutamcha. Kamsis pastura kakachakan kamsansa. Yas tomana ka kamstas hermano ka uwika uyun kulurika. Anu. Utan hermanos anu nyasa.
Apóstol Pablo, si hermanos, Berea satakina kaha. Paulo pendidikinita nak akakulia kana kamwali atencionam. Kil kanta penitan katoka penitan ka. Utana ka hermanos purisina. Paulo sarkan ka ukat chikapuni pachat Paulo yati joy kuna uka hanicha sasaw hupanaka anu penitaina tatito naruna kapa. A su nombre. Kau kanis gloria a Dios aptakila tanako ya kitanaka. Wali hiwasaya te kanyasta tito na rup. Amen sab kamay gloria a Dios. Kuna sa tingwasa kanak tatito na rupa. Kristo ktana. Kristo vika Kristo. Rico Kristo. Hiwasa kuna sa tatito na rup. Kristo yan muskaya yan iglesians utansa. Kampanya na kansa. Akamatan wa tatit na irakatan chamani. Amen sab kamay. Hijuro manakalikin tasip tapi. Amen sab kamay. Gloria a Dios. Chakun sunikapta. El cristiano que no lee, no escudriña la Biblia, es desnutrido, niño espiritualmente, fluctuante. Kaukir tatito no nakapatihan tatito na rup atintki. Han tanta chabir hutki. Ukaha akay tokon ha. Tejinaka. ¿Sabes tejinaka ha? Neha amin sa espiritu iglesia. Haria takiu, chalma takiu. Supayang pekyon tasirakiu sa ke tejinaka. Haniu tatito na rupampi aman tatakiti. Haniu tatito na rupampi likin tatakiti. Haniu tatito na rupampokan tatakit chuy manakapaka. Supayang nuwasin mo na karakiu. Supayak sipi. Naya kunci semakai taka Kristiano. Anci tahu hacayam sipi. Ma irmanurul lakis sayik. Uingkatam cha sipi supaya akai irmanur anci tahu di sana mesin. Uingkatam hanuka kuna arsum sipi. Ratu kiu ke irmanak di sana liunok tawayak. Teki pastorana kah pasila renuncio wayap. Uingkap kerita tanicha. Naya unikpi, Bolivia na kanut karechinas. Ichtiri na pastor na kah. Los diáconos se han opuesto conmigo, che. Humana kan iglesia na Bolivian ma pastor Walpin na ya respitas David Morales ta unta pata ya tipta dukatha. David Morales, machazo. Wainat pacha. Na ya sipan ma tungka mar hiliri pacha au ne edada na hiyo. Machazo. Ma kote hermanos, iglesia bah. Ukan kha dia kuno na kaha histanta obhatana hermanos liabimpi kandadumpiu was histanta obhatan han pastor mantanya bataki ha kolkit peli obhataina pastor khilawa ganhi pastor hukata ganhisti profesoras gan kitu kama pastor Walpin unjuk gaya kay panakak likin thi pura kapakachahi warmi baroh niya may sintay. Kaya kitu kamakan niya. Kamata kay amin samay. Yabe su kamata yung kata amin staka. Ukat pastor akun su kata kananik. Profesor sukan kitis kan kit upak istudit kunarakis. Uka profesor kama normal al sariti universitarit kunas. Apa kanyan kucu kanyan no hani usku nyakit kol khchori nyakit iglesia hermanos punka histan tawa khataina domingo tak hachakonda tu na campe machazo el pastor yaki pa nagkasaspai no ayo kamunchu sikpitu kol kits hachasip ki hermano nakamahita kay kunara kisaspai pero hani upaha machazo hacha iglesia ni Santa Cruz naka. Amen sab kamay gloria a Dios. May share esquina talasinitan kuchuki. ¿Qué cosa? Amén. Uka kasta pastor naka necesitas hilatanako yakitanaka. Hani necesitan ti pastor nak pasila kili kumunaka. Hani hermano nak diácono kili kumunak unchu kirinaka. Pastora hermanos derecho ni ugana siyataki. Pastor akhrichu ni umang kasi Pablo siwa kau kiri tek diezmo na ofrenda na kanus kiha
pastora nyukus kupsi waka nyukus kunyete ptatanicha. Wakam takin sibariate ptatcha tractor nakaut máquina nakaut no. Tractor man takin utkipi hermanos. Señan nana kataki waina sin takia per papito camper. Akam sibadanak muntuntan wal muntuntan no puyanaka. Ukatwak taipirus kunya mach akur. Kodwaka hermanos chinuntanya yukunakar ma payo kimsa ukarman muyuinya kam takiskeh tak. No? Kat ora sa wakaha mangkasinya pakarasona tanich. Wakisi perhano mangka alwata iliutan kat wakah mangkanya mukot nyukus kuntanan mangkanya pataki. Halu kamau si kau kiri kilatan aku de kana kateha hanus kup ki hermano ofrenda nak diska pastor nyukunte si ora rak per kudi ke sepke. Ami sab kamu amu kiri sam liu nak tap. Chuy. Ukat sintistat kol kimat ha? Chuy. A su nombre. Yo con el sudor de mi frente trabajo na ya humpin pastoras pasilak may micrófono aptapi ukatha predikerante ukat holukota aptapisti. Ma pastora Mauro hasta sisa purinik. Pastor renunciaba. Isticha. Madia kononar saikatit sawaruro. Humak pasilak may bigwun gap tapta aka naira katan may saikat biblistar palan kunara ko kach amarakist humak kolkan sa dukit pastor na renunska chukagi liaita ihtatat kamachatat liaita cha istit histpi uka kide system uka dia kunu waliki ukamak chaka Oli machu makada tumak domingo. Ese domingo la predicó jutir domingo cada día kono predikan aka kultun principalan. Numrantam naira katat. Haleluya. Pastor chikai kasusa. Hilir na ke experience ni istan kaya ni cha. Ya ulum chakta si istan kaya or kun kam ganan si istan kaya hilatan ka ni cha. A su nombre. Chuka kaun man kadata istan kaya ni cha. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Domingo no merandatan, ukam no merandatcha, hupa predikan. Huma kunchukikita, walpin unchukita, pastor kunam sukatia kuno predikan, walpinan, nair hacharu istarata, kamunchukita, walpin istarata. Dia kuno nombrata aquí. Domingo purini. Walima chub kurota makontasin, pasila kurota hakontasin predikap tahumanakah. Chakurota makontasin makatatainaka. May magkatatana kapataro. Hermanos, buenas noches. Pastor Juan Lunchukita nakamul. Buenas noches. Sakaruman totito naru nakapistara. Hichakakaruman totito naru parlat kamak. May nayakta dito naru pistara ka. Luka nakaukampik may pikhata ka. Ugat humanagarok tatito pala ugat parlantak. Kunya na kayo nayar dinikitaneh sa tayo napi. Pero que pastora Juali tokir pastora ofrenda diezmo tachiriha kau kisistara tainaka mainairich invitan maista nalak pacharo histara tainao akachak hankoro pikhata tainaka akatai pinbida hankot kek noe ukaro amparam blip khatatan nair histara tain hankok ukat pastora mai Hump katainak chuy, humpi halar katainak. Hermano nak disculpa pritataw, tatito kicharo makani kuns palany, mungkin tumanakatak sarak haki. A su nombre. A ver, pastor na kaya tipta. Pasilakit predikanya ka? Akaya ti jawi na kapsunya pasilati? A ver, kula kita nak pasilat payanya ka? Nayak porkim valiu payan yat, esposa que payan yat. Pero admiras tú tan hermanos, esposa ka, mayus kunti kalturo ka, chichus kunturasa, fideus kuntakus kunsum, halpirasin kamau payalak, orasak lukan soro kasin mun pay kuarota ay kapasaki mayam. A su nombre, haniu
pasilaki tatito na rup khatiyanya. Haniu pasilaki tatito na rup khananchanya. Haniu chistikit anatanya ki tatito na rupa. Tatito na rup khananya ka, khananchanya ka, tatitul kuinta churanya ukhilatanako na kitanaka. Wali serio ukhilatanaka. Haniu umaukam sa nyamakit. Amen sa kamay gloria a Dios. Chakilatanak kunasatik tatito na rupa ka. Hano marca pa tatito na rupam hermano si Santa akam tahapi taha chaunya kanyani sabkhita icha kaukiri supaya menutas ispak akati akacha akai to konha kaukiri akalikiti hanu ka akatahach akaha han tatito na rupa istiri han iglesiaro sariri akaha murmuriri pastor cuenta saitiri akasti tatito na rupa ganasam istiri chui maparo imiri akasti hermanos kilkanti tatito na runa kapal pastor atención a bistil la casistarata okamunchukir pastorar wal atención ampi likintata kau kirisyaha supaya menutas ini. ¿Cuál de ellos podrá hacer frente a Satanás? Unihamcha. Kau kiri te taha cristiano no supaya may makat kachiltai leunok. Kachiltai yang tampi leunok arakik. Supaya ku kataha cristiana kuraka anata si puniwa, burla puniwa. Supaya ku kamanata si unikaptati. Unyaptati. Cak pero untahwamcha kaliki kristiano unyancha. Liki kristiano supaya kachal tayo atakarakiwa. Pero may oktayan pekitka supaya escapaway. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre. Supaya makatarakikiwa bastat kachik may amper oktay ukamaw nuwasi tatiton liki wawanakapak supaya ampik saparatu supaya ratip kaski akampito kuya kuintap ng kanya takyakip hilanak kulakanak wali kusaphiw pastora ka ukam sarakchi okay hermana ka ukamarak palatan churtirisma yati kirista a su nombre tabacos paswalikis pa pero yakipak tay kalina kayo kam kunto ke pinakaha lakak aranaka ukatake excusa a su nombre hankonikutan chismoso akala ka nagkasaha sirvinya pa o tatitur hachancha niya takiki tatito na ron nakapaparla niya takiki kunasu kam kunto kepite des tatito na ron pasiwa kunate lakat miski ukaka chuymat mistso chuyma onwalikiti Chuyma tatito sa nyama tatita ka chuyma ka komachita sumaro na kamparla niya taki aka chuyma ka tatay humak sumapuchur tukuyama hal kiruma umiso niya plakakat sa sawacha nyama